sebedisang ke makatollo wa kgoro dikatuwe, makatollo wa topo tse tshweu se letsa mangope taola e supa kopano motho le modimo wa hae. Thotlo makatollo kgatha tsela mo leng siko teng o tlo sa lefifi bathong ba pese ka kganya. Thotlo ke ne ka hara batho makatollo. Bana beso ke na le taba e ke batlang re shebisane ka yona. Healing is a power. Ho fodisa ke matla bana beso. Makatollo o reng ha o re healing is a power. Ho fodisa ke matla ha se taba e ya lona ya di social media. O tla kena Facebook o nke meriana o lo phekola ka yona, o tla kena kae o nke metswako. Bana beso ka nna wa enka meriana eo e ngotsweng mono. Ba bangata ba tseba se bana le dibuka, batho ba fetohile dingaka ka dintho tse ba di nkang di-social medieng, ba ngotse dibuka ba lo itshebetsa ka tsona. And nnete kore le a tseba ha di le sebelletse ntho tseo. Why di sa sebetse? Healing is a power. Ho hana le dingaka tsena tse tletseng tse di fire tse di manyetse tse jwang, ba tseba le bona ba hloleha le go fodisa hloho. Why? Because of ha bana matla a ho fodisa. Ho fodisa ke matla a tswang ho Modimo le memoya e meng e ke tla le hlalosetsang ka yona ha nako e ntse e ya. Memoya e meng e re fang matla a ho fodisa batho bana beso. Ha se ngaka e nngwe le e nngwe e fodisang, ha se motho e mong le e mong a fodisang bana beso. So ha re kene tabeng makatolle, ha ke re ho na le ntho tse makgowa a reng ke di-healing hands. In order for wena hore o tsebe ho fodisa batho, ho sena taba hore o tshwere moriana o strong ha kae o fodisa ka eng, but ho fola batho ha o sebetsa batho ka bo thusa batho ba tlo fola. Di-healing hands ha di na taba hore o sebetsa ka meriana, di-healing hands ha di na taba hore o sebetsa ka metsi, di-healing hands ha di na taba hore o sebetsa ka sewasho. Ho na le batho be le horeng ke ba kgale bana beso, motho o na sebetsa ka moriana one fela, but a kgona ho phekola mafu a fapaneng, mafu a sa tshwaneng ka moriana one kapo ka metsi. Ntse ba le teng le batho a sebetsang ka metsi a fodise mafu e le horeng a hlolwa ke a hlotse meriana ya sekgowa, a hlotse meriana di-magics tseo ba profeta le baruti ba na leng tsona. A rapelle motho fela o fumana hore motho wa fola, motho o ba right. Ho fodisa ke a ipheta hape, ho fodisa ke matla e re wa neuwang ke Modimo le badimo. So stop wasting your time ka taba go tla no nke metswako ya di eng di-Facebook, o nke metswako ya di eng o e ngole fatshe. O tlo e ngola but ha o sena matla a ho fodisa batho ba kekebe ba fola. Ha o sena matla a ho fodisa batho ba kekebe ba gola. Bana beso na le bonkgono ba ne ba sebetsa ka dirate fela. O fumana hore motho wa tla o nka fela lebolomo fela le one ka ntle fela, ho tlile motho ya kulang, ho kula a fihle motho ono a phehelwe, a nweswe, a rapuwe, a futhiswe. Ha motho ono a tswa mono, motho ono o fodile ho fola ya fodi, ya mafola ya sa mannete bana beso. Jwale ntho e nkutlwisang mohloko ka di-social media tse tsa lona, batho ba le rutang, ke kentse di-follow up ka etsa research ya ka, batho ba le rutang le ho le ngolla metswako ena, o tlo fumana hore le bona ke batho be le horeng ba thotse dibuka fela. Then it's a theory ba fetho, ho na le theory le practical moriane, but theory ha se bongaka, but practically ke bona be leng bongaka. Ha o le ngaka nka kepi o ye thoteng o chepe meriana, because batho ba le ngollang metswako ke batho ba utswitseng dibuka tsa dingaka, ke batho ba sietsweng dibuka ke bonkgono, ha ba so tsebe le bongaka, ha ba understand le bongaka hore bongaka bo sebetsa jwang. O ile fela bukeng a bona hore ho ngotswe 1 2 3, a re ke tla e ngolla Facebook ke e poste, batho ba tla ntshepa, batho ba tla dumela ho nna. Research se ke entse ke le ka batho ba Facebook le bana ba shutang bo meriana hore ena ke mpindamshaye, ena ke eng, mostly ya bona ba le postela leshano, ke e bone ntho eno, ba posta dintho tseo e seng tsona. One day bongaka bo batla bana beso kapo ho fodisa, ho batla hore bongaka bo be practical than theory. Cause why? Hona merianeng mona re na le meriana e very dangerous, e le horeng le ha o ka e sebedisa within 5 minutes ha o sa tsebe dosage ya yona hore e kana kae,
motho a kekebe a tswa mo sebeletsang batho teng a ka hlokahala hang. So dintho tsena di tlameha hore di be practically then ho bane le matla eo wa fuwang ke sedimo kapo ke moya o itseng e le horeng o fa matla a ho fodisa batho banana, because meriana e kotsi bana beso, meriana e kotsi. Ho na le meriana e sa keneng ka hanong, ho na le meriana e sa peiting, ho na le meriana e jwang kapa jwang. So stop ntho ya lona hore ha le sietswe dibuka ke bonkgono le bontatemolo ba lona ba hlokahetseng le dithotse ka kisting le di lwanela be le lo poster Facebook, le lona batho ba di-social media be le lo nka dintho tseno le batla ho etsetsa batho. E re ke etse mohlala ka moriana o simple fela kapo sehwasho se simple fela. Ho na le ntho e thweng ke Rooibos. Wena o ka ithola bukeng ho thwe nka Rooibos and ha o tsebe hore Rooibos e batla o e sebedise hakana. Number 2, ho na le meriana e re bitsang ka menatja, ke meriana e sa keneng ka hare. Ha ebe le hore wa e sebedisa wa kgona ho e kenya ka hare, tlamehile o bo le careful ka yona, tlamehile o bo le kapo sepidi sa speed fela, tlamehile o bo le careful ka yona. So bana beso, bongaka ha bo be practically, bongaka ha bo tsamaye le matla a ho fodisa. Healing is a power, and then in taba ya theory ha se bongaka. La o ka ba siela buka ya manaka a kgopo hakakang a o bolaya le ho phedisa, but ha o sena matla a ho etsa ntho yeno wena, manaka ao a tla fetwa le fela ke be a sebetsa. Ke nna tjho jwalo, a ke ngaka tsa samannete di tla o jwetsa. Le ha ebe le ho motho ya otlang batho ka meriana e etsa eng, wa iphatsetsa ntho eno, tlamehile o bane le nepo ho wena hore ha o etsa eng ka moriana, ntho o kgone ho e nepa hantle, o etse o ntso na le yona healing power eno. So di-healing hands di bohlokwa bana beso, tlohellang ho senya ngaka. And ntho e nkutlwisang bohloko, social media e senya bongaka, ya bo senya se ntho ya bapala, because e store information, and which is e store information e wrong, batho ba nka dinepe kwana le kwana ho bontsha hore taba ya bongaka e ya fela. Nna ke tjho jwalo, taba ya bongaka le ya bolaya ka di-social media, because anything e kenang ya trenda, anything e kenang ho trendile taba ya trofeye mjolofia ka mona le ka mane, ngaka engwe le ngwe e se recommenda taba ya trofeye. Ha o hlaya cinnamon, e se le cinnamon ka mona le ka, batho ha ba sa batla ho sebetsa bongaka ba bonkgono le bontatemoholo. Batho ba nka di-spice dijo ba di fetola meriana. Hona jwale o trenda taba alligator pepper, o ipotsa hore if motho o ana sa poster ntho eno, then batho bana kaofela dingaka se di trendisa hore eng ya thusa, and le tlo di zama le lona, but di kekebe sa le sebeletsa. Bana beso, bongaka ho phekola ke matla, ha se taba ya ho trenda, ha se taba le dingaka ha di sa batla ho implementa metswako ya meriana e thusang kapa e fodisang. Ba dependile on theory ya dibuka tse le hore ka nako engwe buka e ke ngotseng e ne le metswako e fuwe nna ke badimo baka. Wena la nka ba ka o fa yona, e kekebe ya phekola, e kekebe ya sebetsa bana beso. So tlohellang ho istressa ka ntho ya di-social media tse trendisang dipheko. Ha o kena ntho e itseng fela e ya trend, ka re ke style or whatsoever, bongaka e se le style. Ngaka kaofela se di re ha nka trofeye o e kopanye le eng e tla fodisa. Bana beso, 068 200 4374 ke makatollo wa kgogo dikatuwe, makatollo wa topo tse tshuseletsang tsa mangope, taola e supa kopona motho le modimo wa hae, makatollo o kgatha tsela mo e leng sekoteng, o tlo sa lefifi bathong ba bapese ka kganya. Ha re tlohelleng ho itlama ka dintho tsa di-social media, cause batho ba tshwereng bongaka le bona ba batla tjhelete, ne ba ka lengolla dintho tseo ha ebe le hore di a thusa sa mannete kapo di a sebetsa. Tse sebeditseng out of 100%, it's only 2%. Le teng ka like ya hore motho o maybe yena o na le di-healing hands a ne iketsetsa motswako ono. Ke a leboha bana beso, ke a leboha. Amen.